Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau angku Datuk Harga Basah. Sembah diminta bagi angku. Wanita Ustaz. Beliau Mama Haji Sampono. Salam diminta bagi Mama Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Ustaz Bandaro? Kasutan sembah dipohonkan. Manita serang besu. Sungguh pun sultan surang na nambah sambah ala serapik papik nyolah niniak dan mamak dia tenamo silang na pangka kerajo na pokok langkok sarato ipabisan je orang Sumando tampai ambo mantakan sambah. Indah teratap tak bilang gala akan penghatap di pemilang sambah saja dimuliakan yang sambah. Bukan tulah ambo baraso ke malintih je melampaui sepanjang waris yang kabajawik sepanjang adat nak pakai kau nak pakai menurut adat. Kok pai ambo lagi mau pakai dan tinggal lagi perundingan. InsyaAllah dari dalam buah terabik ni buah persambahan. Apalah nak menjadi buah persambahan dek kami. Ialah kerana waktu nampak kini. Kok dan dia malah pecah dan berkasih ala sampai. Saya 10 dek ada 10 kerja 3 dua nang kadi kakok. Betul 10 dek niniak je mamak. Kok lama tagak terasa panjang. Kok lama duduk terasa panik. Ialah nak murah selo mayunkan langkah. Nak pulang ke rumah masing-masing minta kami nak dilapis juati dan suci je mungkunya niat sekian sembah ke Pakistan. Ala sampai Saudara Komisu. Allah Stan. Mana Saudara Komisu? Sungguh pun Sultan Surang nak nambah sambah Allah serapik-rapiknya niat je amat 100 jutanku dan 23 kedudukan sampai ambo mantakan sambah. Indah tatuk terbilang galah je sambah saja ambo muliakan. Indah doh ambo melampaui melintih. Di ambo tabi persambahan. Mana Saudara Komisu? Lalu sebenarnya. Apa yang menjadi persambahan Sultan tadi? Ialah dikerana hari ialah barang patang ku balai ialah sampai ke pulau ku berjalan ialah sampai ke batih. Dan dia malah pecah. Dan dia makasih ialah sampai. Begitu pulau dia ada kerja 2 je 3 niat je mamak 100 alik dan minta kada lapis je tidak mencuci je mungkul menyahkan ia serupa itu Ustaz. Sabana Ustaz. Apa Saudara Komisu? Lalu Allah Ustaz. Dan jadi buah perintah di Sultan tadi ialah talingkah di pusako lah pasal dan bertampuh. Namun sungguh pun begitu buat pituah orang tua-tua. Kata surang dibulai kata bersama dipayukan. Kerana kami ada berdua di bertiga risiko ku ambo elu dia pakai menanti setahun seketika oleh ku dalam Islam. Mas tak benar. Ia Sultan pakai bana pituah orang tua. Kok begitu biarlah ambo nanti asal pinta boleh kandak kali berlaku. Mana Saudara Komisu? Lalu Alastan. Di hari dan tadi wanita waktu ambo sesaat keseketika untuk mempayukan mempertidurkan dan jadi buah perintah Sultan. Safiyo pulau kami nak memberi kabarinya. Namun ada pulau dan terkena di silana pangka kerajaan pokok ialah tantangan duduk je makan. Kau jujur panjua luak lambang dan tua tak tengahkan dan mudah tak katapikan ialah minta maaf kami silana pangka kerajaan pokok. Begitu juga tantangan makannya minum. Kau kurang sasam sekarang ni ialah sawana minta direlakan dimaafkan sekian sembah ke Pakistan. Allah sampai Ustaz. Allah Ustaz. Di hari nan tadi Sultan minta waktu saat ketika untuk mempayung petidurkan permintaan dari kami dan sawalah kamariko. Saya pula ala dapat kata sepi pinta lagi kawabari. Di samping itu permintaan pula dari silang na pangka kerajaan pokok tantangan duduk aku. Kok lain yang tidak ditampai ini dan di atas kebawahkan dan di tengah ketapikan. Begitu juga tentang makan. Kok lain yang kurang asam garam ini dan melimbak di kepanuh dan bakal dakwak di kurang minta beri maafkan ia supaya itu Ustaz. Sawana Ustaz. Mas sebenarnya sepanjang perintah tadi ialah ambo jawab. Tapi kok nan berminta Sultan ko ambo bawa jawab pakai jenis niat mamak dan sawalah kemari lai ko dalam ada Sultan. Mas Komisu, ialah pakai benar di Sultan adik dan diadakan. Pailah Sultan jawab perundingan ambo menanti jawab pakai. Mana sebenarnya? Tari Sultan. Di hari nan tadi minta waktu ambo saya sekutiko ialah Allah dapat kata nasa pakai serundiang nasa ukua. Ko tantangan duduk ialah Allah ditampainya nan tua Allah katapi nan muda Allah ke tengah bak kecil orang gaik. Allah dirasuk menjariau Allah dilai laki atuk. Begitu jo ko juadah nan ke tengah.
Yolah alah sasam sagaramnyo. Nasi nan sasuo iyo alah bukau be lita ayah saragu iyo alah kau be awi. Nampiriang tadi nito susun rapi kini lah centam parenang. Sadonyo alah sarasi. Alah koh sanang hati sultan. Sualiak daripada itu iyo permintaan kami tadi jualah nan kami ulang. Mana seterku besu? Iyo di sultan alah bayi lo katujo pakai uak jurundiang alah dapet puluh katurun sayo. Kok nasi sesuuk iyo alah kau buat litak kok ayah saragu alah kau buat hua begitu kok puluh kok duduk iyo alah ditampaikan begitu Ustaz. Saya begitu Ustaz. Mana seterus ke besu? Lalu lah Ustaz. Tantangan nang tengah Sultan tadi iyo alah dalam madai na pakai ala wawarih na baik. Sungguh pun begitu bak kecil orang tua-tua. Padi indah sekali masak burung indah sekali engkau ada puluh dan tekan nata di kami di silana pangka kerajaan pokok iyo alah tentang marah pulai. Nan bantakan ku ketik iyo ala banamu ku gadang iyo ala bagala siapa ko nama marah pulai nan siapa ko gala beliau. Sekian sembah bagi Sultan. Ala sampai Ustaz. Ala Ustaz. Aman Ustaz benerom. Sambah menyembah kepada Allah saja kita pulangkan betuju perintah nangku tadi. Kau dirantang nama panjang kau dipunta nama singkit dahulu kata bersinah kemudian kata bersapit saja bersapit kepada Ustaz. Ada puluh nan terasu di hati nan tekilan ni matu di silana pangka kerajaan nama pokok ialah tantangan marapulai. Ku ketik bernama gadang magala siakuah. Nama ketik juga lah marapulai kan begitu Ustaz. Sabana Ustaz. Mana Ustaz beneran? Tantangan itu nan Ustaz tanyakan ialah di kerana marapulai ku berniat je mama ambo tanyakan ke beliau tu sabanta. Menanti Ustaz sekali ku dalam hari Ustaz. Basegiro Ustaz. Mana Ustaz benerau? Lalu lah Ustaz. Di hari nan tadi minta ketua Musa Aid sesukutiko untuk menanyakan gala marapulai. Ala dapat pembarinya ialah marapulai ko bernama Syahirman kini bagala Sultan Khalifah. Di sebalik daripada itu permintaan puluh niat je mamak marapulai minta gala beliau disorakkan di tepian nalangang di labuh nang Umrami. Begitu juga kok iyo nama marapulai ko umur baru setahun jagung darah baru setampuk pinang. Kok bukit sama dibawa mendaki kelurah dibawa menurun. Sekian sembah Prestan. Aman yang seterusnya bisu. Iyo dek pemberi. Tantangan nama marapulai iaitu Syahirman yang kini bagala Sultan Khalifah. Kok begitu iyalah kok sorak-sorak lah kelampauan bisik lah semua kadangaran. Biarlah nak kami imbaukan labuh nang gorong di tapian nan rami. Saya puluh nan marapulai ko iyalah nak kami bawa saya langkah. Kau berarti rantang semua minum air, kau tertungkui sama makan tanah. Kau utang sepembayaran, pi utang setarimo. Begitu benar di kami Ustaz. Alah, kau senang hati Ustaz. Aman Ustaz menerau. Kau itu Ustaz sebut, ialah sabana sajuk hati kami. Lah senang kira-kira menangannya. Dan kau begitu namanya lagi sampai kita ke ujung mah Ustaz. Balayak punalah kapangka permintaan kami tadi dan dilapis hati nama suci jemungku nama janiah. Tadi juga penuhilah sekian Ustaz. Mana seterusnya bensu? Bak kecil orang gaik ditarah hindak tertarah ditabih jua nan jadi ditagah hindak tertagah dilapih jua nan jadi. Bapa lagi Ustaz? Kok ia begitu pinta Ustaz kami lapih malah jawab tidak masuci jemuku macam ni apa perantian malah kita Ustaz. Dek pinta Allah berlaku kanda Allah waliah. Alhamdulillah penjara Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.